rupa naku sampai desala siayanan Kotai ariti benai gemai aping gigi nawayan O pengampu au anuran au kagiyutu au winan au Bangladesh ako tapancho. Ramai muda parti saya naino kun mangada tuwen Aswau mani sana langkai pasarin dua kena matimbeng Adi ibu ke lang kolu nakasubula wanako warasem Inuman di tenung ay akanakay na masandeg Kasi ay inuwa ko surag ako ay nakupira dausem Alayang kapatutulan wow na bundihan na kulawodem Ini pamaginda way ako mawatang bumaraning Nagusudi wang kawan ay namiya ka pagingaran Sa tinday nuwaw pag-iilid nakatuwa sa kuting puwataon Sulatan malaburo apapapiro ladang ko Umana bago mamikir ako kapangkatan sa lawan Namuaw na mamundi yung namarawat na mairing Ikilangan ubangan say na makapamagapiray auraun no demadagam Ataro ko aw na nagagaw no tayo narangkonon Amya kapunsada takaming gulala na sa sol na itakyapang kataniran Amya maging saratay kaaido di latamay kem Ainusuam patuway santanga di rumoy Wada kainua kinapindaging Aputare mo naling daw kung mga oy nurasaran nawen Ede duwang patuway sa inaragatapen Sabakulo aw denurat ni inay gusto li ngayon Asibo inurisala masadi pagalokan Manguda saring buku ora di kapumanisim O kaya buwala ng malay o kiyali mo din sa taon Kaubadi ay madapat tayo rakatanong ausuin na dilan Ikuang poro ay nabuya ka puntayan Natanan rado masapan Ada sopetan ay dakubayanan Kamu na ay nangasang Kada sotanang itiyara Di kapumakin ganiran Oman tayo
ayon urasairan wa madai takapaladin ko sinang kadmakatan wa windiri yon bentog enai de daw na mama biira kadisiti paisay iya gawas saruruga gusa minumbon atong anay pagare iputare mo nalindon ay napera na pulaw ay nainambayanan nuray apalayad na ningayon akaderwa ulo kasak ay nasulatan malaburon amiyaw na bariyo sa nagari at ang pilong ay no siya idubula ay rayaran na uragatin natigo ko ang pamana inaya ko pamandud ay nakapagpipinantay alalagaw mga wara kabalabaw si panamay na mangudasarin bukorem ay no ko na mga deto ay kararan nakanem amiyara dili ay nauman mantang say lalagem enamalanди sa salang ay nalungay na dimundas naliwalagay mangkon nanatang ko ako panarag at naharugay din na mabunding nasaya ko din na sino ay umalindi ay sidin na laga kasandig na say rasamem adi mang gede-gede alang wanay na deto amang udah parentis saya nabokoron masisino anay yakin udah tanah bentak usipatem aruminan dua saya toro oga taging apa nih nambarem apa nambah air na koron sa karawi iradi tantoy enapagasa sagedin day na sumala kau baki day rabot tere sugedung o belangay no palang kay kadung katiya kapiem sa kurang tadi tanto kabaniyo to deman gabai kabentayan alalagi parentesa enapiakalang kapian sa kalili mo di manto waya pindaging ay naipagkasi timintalam pamekirang kuway ay sikutare norlindem enasukian agakoron napupagagiraw ako amang udah parentesan na din kakuha tindagan akaya siti ay mintay lana nakaubaw nami bulog na madasa pikir kayem so ay setanggungan kaya ko mga pamilyang kaya miyang ula-ulang kaya
tigay naman na iya suka puro suka alay enang suka taragin dengan namang kami yatining tikibuin rani saranaon enang sukiya nagaguro namiya kagiraw ako awak nakabinar din pikirang kaya manguda parantisan nabapura kateruay nampida segitan nananda tarambida kabaroyo awadu gadung sotakolo awabinaning benar ka mapapaya lagi desakaran dengan na di segi itiwaran kami desa pakatan kasih tama kami bidem amang udah parentesan aku karupa sabayanan pumaling kuwae sumangaon ursaran awa mangod parantisan enataya manake saring ko ora paran mayran niran kapakarang kumiran aku dua kasungkud genapen nanayan niran akaderwa ulo kesak na pirimbangan na ulan asulatan malaburo awamiyaw na beriusan nagari atang pilong pedi kabuawa manguda parantisan natamang kay saring bukore enambung kabuula suding kabuaw kebelebagem tapi pendapatan nak ay namanguda parantisan natamang kay saring bukore kawan kepakaian sakan dua-duaan nateo tingkah kegeusen so winawa mangawatai na ya penakang pusai na kauman na sai-sai kabenda kasagedi amawita sakit kaya manguda saring bukore sakapepe kerang kawan nakapedi kabuan Pinaparo enabungkang hula-hula ay kamakuha katikol ay napamagay regeng katawan nawa mga datuwa na iniring katumpama ini manguda parantisan atungong ko pagilay na si putarino rinda adisugo penaparagang Nasukiya nagaguro namiya kagiraw ako awabupia bengka umpaten nakaramoding ka benar kay numakapilagi da kapakailay ang kayem Kumiyate yamiragay nagusugo penaperagay agu pempeng bagu tawe amawatay nang bida
na di perinsianian naugai de parentisan ena bekura kateruai na ya pa ena maringkai de umang adeton so de tara kasai de segita buntali wow karung kamarai ya gebetune Anak mapilih ang ambilin ano. Amang udah parentisan na iniring katianun amalunggay amaimpe tapi yang asusuko deh ini sarugay lang kayan asikun sinurlin deh nasokian nagakoron enamia kagiraw ako amang parentisan nading kada na pipikiray akalubay akenay kasumakita ulong kayen nading kasisinganin ay sarugay lang kakenem kambiloyaro ko kaya sa kapipikirang kaunen enabukuro kateruay amanguda parentisan enabupiya kamiya alabim nabukuso kang buko o nakabakawata iyamay ay berabukura akanen dan naya ko pemandu day nalalagi saring buku oreng kabuniyo to duman ya pindah ginian naputare norlinden nasi samele kaunde no ande kauna pagede ko kung palito wakapalem gusto mababakante na sokian nagakoron enamia kagiraw ako awaw basinurlinden enada piailing koro nakakagiyo katawang ko ayalada pangkatay no kumpalito wakapal na udila batas sayruran nakigala na bakurag tanaw sumababakante nakagiyo katawang ko ay no dapagdawan na ay dedawang patuway sa inara katapan kau pamakapan dia nakira para ko kaluden Mag-interior kami. Nakadiamini darwan si sape kirak na di ko pa manay bulog akapupan mga ko sa lalago mga honor kakisuwa-suwa ko sa mga inipilan do ka nagsiyarat tawatay salaka o dinakuropan Mga musiran. ako rapagan gairan sang kaya kalilimod sa ayako o pamandud so inikalimod ang kaya hayibuli ulang wana mimbaro ko suwara pananadem kau pamai peroko nai kuasai berarti boy manis saranawan nasiku
ki berat aku berangai amapur ya gebidaya makurande ai gira peladilla daku karuday nu pengampu araga tu berantanan Nabo pia pendeng salai no sambokati ya begel nado ai kapaparin akapela diladi no sakalu dai nalin nawan kanana wa pemananan Kolang wae na mimbaro sapare ko winsi ay akanaka ina masandage amakala buroran ay na lubi mageng kungkuwigem asalogi na sayran wasigini na sayran nun lolong aswada takadima magede tay sobatang ayra mimbaro ko suara pananadem naulina na sokoko manakakagia so mimbaro ko suara pananadem nalumbawoy na sokoko mananadiloy na sotari tebem Tatare ite beneran suwi pupengkatan meran sampung aniran ayai na ide dauna tibiren asibe inurisalai malilangi yang patuai sainara kata pendedem Nakatigoy na so pangali ay napupangali aniran Aw bemang-gula-ulay sudah sa pandua kita bebaya kabentayan Naranggap sopan na nada makainuwira na biyangon Haji iti paisay mama biro ladeng kowe Aya boy agaw saruruga gusta minumbowe Kapenana demaniran sumunami ang maging Dasaranaw pipenderaan Sumapay ne duwi say na mapay na edupadi nakadima magumuway nadima magedetay nakapupamagawid kumapay na edagumalay Kasumapay ne duwi say na mapay na edupadi nasolatan malaburum Apapabiyay ruladeng ko nakapag-iisa-isay ko pandeng sa maliwanagin Nakasalgay so pandapay tadi miyay pananao ko asalantano munay Naduposo umaratabay tapakaraw dahi asa nagpumbuka kasalanay Kananaw pamanana nakulangway namin baro sa parikuwin siyayay Naidedo ang patuway sa diro mo yudaminumpo Ayan di datama iya katang kedalo kesak nakagiyam yang anun isi sapi kira kena natiga kong pemanai
provinsi Kasugon so number nasi ko pende itai sawaluai aku kumai nainin deto nabi Lima kita terus. aso sidi kena amanai natabeli nakiana tenakit temai nabuda guso bulade abuda gua uso belade nai de